nego to ne priča. Radimo neku priču o Ratku Mladiću. Zanima me prvo šta on predstavlja za vas. Ma ne znamo mi o tome ništa Kako stvarno. ne znate? Ste čuli za njega? Ajoj, nemojte to nas pitati. Evo vi sigurno znate više. Šta treba? O Ratku Mladiću. Ne čuje deda. Ma jok ne čuje. Ne znamo mi o tome ništa. A tačno da se Mladić krije ovdje u Kamp Pjesku? Pa u pravom srpskom narodu svađa je bezbedna. To je pravi srpski narod. Za mene se nalazi jedna od kasarni u Kamp Pjesku za koju se pretpostavlja da je ponekada Ratko Mladić koristi kao svoje sklonište. Snimanje unutra je zabranjeno, ali kako nam je potvrđeno u kasarni, pre nekoliko dana pripadnici SFOR-a su sa 3 helikoptera sleteli na plato ispred kasarne jer su imali dojavu da se unutra nalazi Ratko Mladić. Pretraga je izvršena, ali kako su nam rekli, Ratko Mladić nije pronađen ni ovaj put. Pa šta, ko ste vi? Od koje ste vi? Televizija B92 iz Beograda. Pa što ste došli ovo lijepo? Pa da pričamo sa ljudima, radimo reportaže. A zašto da pričamo? O Mladiću i Karadžiću. Kome? Lijepa sestra, dobro bilo da ti ne tražiš ovdje u ovoj planini. Znaš? Što? Pa fino, nije ti to zadatak. Gdje si ti došla u jedan Sibir da tražiš Mladića? Pa kažu da ga ovdje svi vole, možda i ovdje. Pa da ga ne volimo, kad ga vi isterali jebi ga, možda je baš kod vas. Možda. Vi kažete Srbija, davate velike vam pare daju, da ga date. Što ga ne date? A što vi mislite 100 miliona maraka daju vam džaba. Ja čuo jebe mater. A kažite mi što mislite da je opasno se radi ta priča? Pa opasno, znate, ne trebate se time da bavite na ovome terenu. Zašto? Pa fino, nema tu zašto. To se zna zašto. Objasnite nam zašto. Jes, kad bi vi nekom drugom službom radili, ja? Nećete prevariti ovdje ljudi. Teško. Hvala. Ne možemo. Od Kamp Pjeska do Sarajeva kolima se putuje oko 3 sata. Sudeći prema onome kako smo mi prošli, taj put potpuno je bezbedan i za haške begunce. Poneka patrola SFOR-a pojavi se tu i tamo, ali to je sve. Sada se nalazimo samo nekoliko desetina metara od Federacije, odnosno od užeg dela Sarajeva. Zbog toga je prema našim izvorima ovo jedini put koji Ratko Mladić može bezbedno da koristi da bi iz Srbije preko Pala stigao do